Komandant te nesretne garde policijske naredio da se policija povuče. Video je verovatno da sa nama nema tek tako laku prođu, jer smo spremni da i svoje živote damo za naše Srbislavce koje smo mi rodili, koje smo mi formirali i njima ćemo ostati. On je izdao naredbu da ih povuče, oni su se povukli. Na sinoćnom sastanku odlučeno je da se zatraži od predsjednika suda da Azra Vranić više ne obavlja ovu funkciju i da se smeni načelnik OUP-a u Rumi Dušan Kovačević. Danas je mobilno stanje u kući Nenada Stojića, je li tako? Da. Recite, čija je ovo kuća, da li ste se vidjeli sa gazdom i da li ste imali neke kontakte? Slušajte, ovo je kuća od Begić Antuna, on je privremeno zaposlit u Austriji. Ja ga nisam vidio u ovoj kući, nije ni bio, jedino smo se vidjeli na sudu kad sam mu ja ponudio zamjenu, on je rekao ne može. Ponudio sam mu da me ostavi do maja, rekao je da ne može i ja sam onda treću soluciju sam mu rekao jel može da plaćam da budem podstanar, veli ne može ni to. A u prvom mahu kad sam ja u ovu kuću ušao, njegov sin i zet su došli i dogovorili se sa mnom za zamjenu. Po ko zna koji put izbjeglice iz zapadne Slavonije ističu svoju privrženost srpskom narodu i naglašavaju da je 28. januara iz ovoga mesta otišlo 446 dobrovoljaca u Krajinu.